ni wasaita tutumanyine kipindi na waliku wanzeve ni maundu meva ala weta musiaisya wiki ite machangi ite muno waliukani wanzeve na otona kikata pikiti kanene wa matongi ya kati wa maundu angi ala muvia ono wa ukunikili wanzeve utoa iyasiani na udhocha na mini dhocha mweni witoa umundi ambe kukete we musiaisya mutongo TV ya utali eta wata na eka hata na tuyende ya kumavo kwa ziwa mwakanesa na mwakanesa kwa masitwa nitawa Chalo Dominic ninye nithia nitwangwesi muviolo thima anzebe ba Masaku County kwa uyu tonyo describe climate cha Kenya rakana nzebe ya Kenya uvive iliata no iso yitwe binda ya mbua mbua ntila ito ya uwa mono ndu ikwatiwa kwambia mwi wa katatu ichende mpaka mwi wa katano nitwithire no bindu kutondu mbua ya mwako ni nuwangie tena tondu kundu kwingi ni kwithitwe na mbua tondu mbua ni ingie takupa Masaku nendo nene muno Masaku no kambo in general mbua ni ingie chuma cha mwiso cha mwi wa keli na wethia no twete andu ithi katika kila twatabirite na undu tuonete tondu focus ithia ika wa ombeange wa mbua tanamba kwinga tuona mbua inga chuma cha keli kana cha katatu cha mwi wa katatu lakini yasyoka twaendeyo kusisya tuona bena ubindu gwithitwe na tweyandu mbua ni kwinganga mbeange na niwo kana bikaba mbua ni yuite na ni yaingie tene na alama avandie liwo yini munene itondo na mboso kundu kumasina mala nitwa kitumito gwithwa na waliuku wanzebe ukamba muno nondo jumasite yuwa mwi wa katatu na yuwa mwi wa keli nitwa kila kichangite muno gwithwa na waliuku muno mbua ila yuka kukwitu kamba kano Kenya ithia yuma ukangane wa India that is Indian Ocean na mo bindu gwala methia ukangane ni kwithia wa nundu wo byugu no uthithua ndi ne utumwa kwithia no bindu kwa miwile ya mbua na uwonekana mbue no ni kwithiwe no bindu kwa ubyubu nikuna byubye muno mtamwe wa mbena wa keli mbiko ethio na kwentu kula makulo maingi ndi kwende hata na ningitwa mea nikuka ukethia kawaida ya ndi itu ya Kenya mwi wa keli no withawe mubyubyu tondu nitukwata ubyubu wa ki ithimo ila tuthima pa muno tumia 8 degrees centigrade nisi enda iketha nisi athenge ya 30 na 30 kwa Masaku ithia eyulu ukwithia ni kwethia no biwo na andu ni makwibitha ubyubu nondu wa kwithia gwikubyo muno na yu ukanga nawo ni kuna byubye wethe ukanga nawo no wethia no feel tondu wisi kibuni kingi kibuki ndio nde twasia twatalaki percent yani yulo wa yana bakubi miongo monza yulo wa yana ndio nde kiwu okithina ciandu muno ta kugwitwo kamba na kibuchu kithia ukangana kugukanga wa byuba na kibuchu no mpaka kika kwambata yulo na kesi okatambua ko ni ubyubuzu no tumito kwithia na mbwezu na ni wotu no ni mbwa yingi ba lakini emiwile no ikuwa o muthemba utakweleka muno tondu ni kuona mbua yuwa obakubi na palawi na ugithia wa thio kilomita ta 3 kana 4 kuye mbua lakini uwonekana mbua ni yuite tutona kwa mbua esu ni normal nondo thiu utona kwithia baithe uwa wikila wibikata ba junction thina uwa kana uthiwa kwando ta makueni kwino wona pa kukuwite kukatota ni normal kana ni twende ku experience crisis ndiye ni crisis ondo kila kibonekana ithia cycle no ta kindu cho thiu katondo imwe no ukauke uwa
nikuye ngali cia Western Kenya na ngali ya Eastern kuina mbua ingine ita mbua ndhelwile na thutie yambo kugwitu no na tutemie wethe akundo gwinge andu mena kwata kindu na yu no cycle izi ni enda ithiukite ukithia yu ni ayathe yanthi na i pale navigite mwizo ino mpaka yambie kwambata ingi na uonekana neziogie lakini ona utayugio onenange kwaze nitayugia fujo na wethia nika kwazi okamba kwitu mbua imbingi nitatwithia twina tutetheka thani nini tondu ni mwezi kana mthanga witu mwingi chula mwiona wewe yita patwe masako bakupea masako town kuthiu na the river muthanga nula withia mwiyo muthanga uzu wenda kibukingi lakini twaikuya ata masinga kondo kumweteka paya bakuve na dam kondo kwingi ni kwithia na muthanga la mutune muthanga uzu ni withia muzio ni wenda kikwa kibukingi withia wa muzio tondu andu ni makwata ngetha nzio matumia mabanda mbewila ya thio kubando kulingana mbwela ya wetwa Met department nene isi kana mbua yiwa yingi beto ndia cia mena isi lakini saingine uketha no yenda kwikaluta ya bituka tondu pe nini pe sindu Twitter alert kwa kikambani ta nzia ya kuonya andu nikuta mbua iba kubibyo ni no kusikia katika satellite uketha ni tuona mbwesu ne kwithia imbingi no kwithia ni kwa wetwa andu meyumbanisi ni kwithia na mbua ite ya kawaida na ninge etumbe bina monoko mana etu no sia no ithima oketha ne oneka kithimo kila cha mbua lakini ti yondele bika muthangani kwa uonekana ni tutabagwa alerts department itu ni weta na muno ni matutumea radio na TV na social media uketha ni twaweta na ni twitungwa mubeanu ndo iseseta utakicha mutongo na radio na ile ingesio sia kikamba nimethea na nimende ya ukule mobisi ni kwitu ketha twakwata mwana na twakomanio nziani twemelesio kila chendeye na kila wa kwambililia kwituka netuma sia undu kukwithia kwile chuma chuchukite kwa uwezu nitethea sia twamina kumya focus ila yuma wanene vela focus yuma ya kuma ilobi ni director witu munene ilo nenga na seasonal focus izo niyongo mita undu musimu kwithia wile twasiita uyumbwe ya uwa ithia iliona ni kwatekela cha wetetwe katika focus izu ya wetete mbua ithia ukite kwithia normal kwithia near normal to normal mbwesu ni ithia ni mbwela utona kwikwatisya kana ni tona kubandiwa na mwaketha lakini ni kunoche kunethia no vindu ni kwa wetwa weta twasia mbua yaonekanite kwithia imbingangi kundu wala kwa weta mbua kwithia imbingangi na weta ta masaku masinga matungulu na the river ni twawetete kana mbua ithia imbingangi mbewa undu yuwa lakini sehemu cia yata na mwala kwisela ba masaku twasia mbua ithia ila ya kawaida lakini kwatie wikala te kubitukanga na ni kwatia ndi fa kuma ndi ndipitukanite muno na undu twawetete na mwero ye kwatu kuwa nginya inde na ono tukona yambiye tene yuwa nginya inde na yuwa ngina ke wangu ju yende kuwa nukitho mbose siekeleka na bado te omwe wa gatatu uonekana isumbingi ne kwoleka ti twekwe kwatise mbua kwendea kwetha imbingi munosu lakini kawaida ya mbua ya uwa ethia pala ukaobika peak ndize peak nitapala mbua ithia yauwa nesa ni mwi wa kana kwa bado no tukwikwatise mwi wa kana kwithia kuona mbua na mbua ne endea mpaka chuma itona kwendea mpaka chuma chambe kana cha keli cha mwi wa katano kwa utwithia ne bindo ya sanga ya mbua ila tuita duration ithia indas tondo atala kuma mwi wa keli chuma cha mwisio mpaka chuma cha mbeka na cha keli cha mwi wa katano twithia ne binda ya so kethia ona mbembela sitha ichenda matuko ya naimwe ni itona kwithia sia kwata nini ibindela ya ne kwa uno sio kwa
mwene nthi na mwimi ose mwana uzu ulo lakini ni kwatu bai mundu tabandite ulo unenda obanda no bandite tondo unless kuya malimbane kula kutadikika ne wile to bando liuro na with the agenda mbua nomo ila twasi ya nomo no masako tuweta mbua nomo nita milimita 350 kwambia 300 mpaka 350 Met department nita basi ya aimi mbue le kuwa ya ndo bande malewa nita basi ya aimi mbeo kana malewa la mali to banda kwena na mbue le kuwa kila tuika wea witu mono ni tuamina kumia focus beke ndo tuita netu komana na ataalamu alangi tondo pai mundu asiani wisi kila kinu na kana mono ndo tuika nituithia na maybe ikipathukanio ta wa wemi wa healthy alamani ni kusisia wima wa mwe na ona anduma energy kenda withia ni twamata bya mbwela tukwikwatisia na mokela mundu esisia kila kwa mbwesu itona kutethia hata ithia itona ku affect hata mubea wake kwou kumabuki kaloju ni chuchuma cia mbeu meswani ya mbeu isu ila itona obande pandwa kwa tondu mbwa yawa ni ikona kwithia ya kawaida nibo moka machona mbwa ya kawaida area masako mwali to banda mbeu muthemba una u aningi tuona karo baya to amatabya na mama ithia maikito research uketha ni mekata ni manenga ne mbeu ila sivo ou ithi twika twethesia twanenga ne focus tondo no tao kwa mbua ne itumwa mebelengi stakeholders alangi na mama na yukotethesia hata ku ona nginona ndo ma administration tondo no to with andu mathugua imwe mathame kula kuthia hata kutona kwithia na kibu kingi nundu wa kwithia twaweta muno ta ba masako ni tukotha kwithia twi ngali ethio wa Ilobi na Kiambu yukibu kila chuma Kiambu na Ilobi choka masako ko ni kuona kebingi andu ta ba river na kula pakubi na mbusi na ugethia muno na ethete mbua yaku kwitu lakini izu nundu wa tuamino tabwa effect ya mbua kwa yulu tondo ndusie ya kibu kithea ochendete no kangani kwa andu ni mataba uketha mebezi none hata byandu meyumbanisie Robeka na yuna na science ila dikuo na kila tusomete hivi data na liwa ya chaba leta gua nundu be mondo ene ko kamwongo kweli no wewe kala na gi twambo kuya o science inde ese andu kunena andu melewa nena lakini ndisi kana chino gesiye ondo etwe yumite ondo ndiko nondo esiye wane mundu na muno kila kithia abo po maundu amatwikite tandu uketha no tutumwa mbua ibindu kanga muno tondo ukasisia takutema kwa miti ne kumwa kwithia kweta o mathina uketha muthanga netwatia muthanga utena ila utemosie utena cover na chuni chuka agikaite soil erosion kugetha kibukingi ona kiulikanthike ko bita kuka ogetha mbua yuonete mbingi muno but kibuchu cha pita na ugetha ni cheka nini asara nene ko osinduzuta andu mane nazi lumbingi lakini ngindo choice kunena andu meleo nena nisio sibo usi moisione ila sindi ni wa moisio wa mbweno yendele neto ni mweta isio cia kuya kaiti ciomboka no maithamwa nisio siba cia ukamba o ando matona kwitha ne moisio muno twasisia tuke twasie twambio na the river ndo maboko maboko nundo wa mbua kuma Narok usu itawa nini mtomawe ne ta ikibu kingi na nwene baba kitando Green Park pa uno isebenthi kwa uba mobethe ana mwisi wa flooding ukethe kibuchini choka chekata mundu aya muka kithe kibukilikile nyumba aya tuoka ondo ususu the wa the river tuke along pa ondo uzu wa ba ukitoka matondo umete sadisi ya Kiambu nongo ko magoyango na Ilobi kibuchicho onde chita wa Masako na saingi nikithe ana thina ukethe ni cha affect andu aya tuoka si maseve tinondo wa miti kwithia andu matamangite miti
baina kindu chikwete muthanga kwou kuthiuka ivetina bakona no isia masa kwendeta kaani kwou ni pomboka saingi nundu wa mabiasu ndu matemeto kwou no cio andu makesubiana nzia isuka sisi ondu ithiukite kimachucho onthe nzia ya kuma konza isu ndu ithiukite mpaka baya koma ukasise basi imani ba mwindi mbengweri yesu muthanga ni mutune awina mabia maingi ko saingi na kula kotameto miti muthanga with awe strong ko na ila effort bena mwana wa kwithia na lanceless kuno ucio andu makesubia na kusi imani kawaida tondu kwisi mwandu matuye mpaka kemane yulu no wisi mwatu akemane no wisi maundu ni mathuka tondu skima kina mabia imwe na mabia sini kuma makesa kwikata ku mesiando imo no siemane na kundu kulava kuve na mbusi tondu kano andu mogie andu moga amakaka kula ita riparian lands bakuve na usi ukitha andu ni mogie moza ndezu maka na wethe ane tuokwa ni usi vala welite kwisila mbwa iwe mbingi kibukisila nziani vala chaisila na kuni kumakwithia na mbanga na kutonethia na mbanga na nicho twithia au twita byandu wewe kwi mbwa mbingi ethane wisi wo bandu but safe no sio kethia we metho na ninge ona ninge ni mea mathamie kula kwi nini kwi your high ground areas we no kamba kana twasi masako atari yumbaniti mbua nino kana ni kila tuetelete mbua nino tukona riende na kuwa wegethia mweka effort sienu mana siaku ni mwaweta ukunikiliwa nzebe kwetha kwilio kweli serikali ni yosa matambia la mailite kwikire kana ni asese ene kana ene kweli ni mate ya ukunikiliusi na maikire kana ni mesese ondo vailite ndia sia kana ni tule ni andu imalea hata serikali tondu saingi no tusia sito kona ota county government yende kumya kikomi taoni no isi nzeane tondu no izinesa mwa makumya ila kukua mbwezi kibuchichuka kipinganise na wone chete flood with nzia sisileka kwa uno tona o county government ikekata yumite kikochuki katika drainage meso vya drainage tondu wizi mwa makumya tondu mostly andu market ba ukasise masako yibandu benthi hi town ni kimangali kukibucho ndi kuya yulu chuka baka town ko umwe makumya manano mukwithia na thina no make it effort na ningi cho tu mathithia maende tondu bado magwezuvya ni mokwato ningi ona kula matana kwa tio manoni ilo kindu kila kinaende wethia tondu kwina miako mingi yende amane makuka ma block pathways ya kibu pala kibu kisela ani wezi wa block wetha chombo na muthanga mwingi kibu chikileo manzanzia na ingi kito no manzanzia kikezela miunda nini misini kwandu upona risk ya nini kwa makwati ya ni kweta mathina tondu cho tunoni ilo bindu iwo uyu andu metalon tamagwito andu mbewa miongo almost 20 miongo kenda na ichuti kindu kesio ni notu kwazia no sio tukati ya utaula wo tondu utawithia wa kuyumba ni simbe lukakwatu ni thinosu tena wakila sia wasisi wa samwa ituthini umetuthi kweli ya uwa na uyo kile waisi yona itu ndateka kasuleko kana kwina zuo yosa uyane kwa tukula twaku ndateka mbua nezu ya uwa nige wethete ite predictable woyo na wesi tigele tu eta mbua kendo kemwe no zio manage pe matwala mambua na matwala matema mbua kwa kendo kemwe ketawa no isi ito yundu kwile wa mutha mbwele no wi kwina kibukingi kiba yayane kwa ukinidia kenda kwithwa na ni particles kikwatile kisovietu kwa une kuona kwili takutena matunesa lakini ubyubu kuko monini ubyubu nuise ukosa evaporation ini ta cycle either ethiukau ubyubu kibucha ambatia bakizo byo matunagesi wakatambua kenda au cycle na saingi ni kwaze ni kupindukite bakindukite muno ebinda twasita thano kwithia kibukite bakubi yo inuise kibuki kikalibu kila bandu ugethia
o muno twende na ningi twasiweta ta ondo silanga sinzito no serikali itu nitutunga muvya tondo nezi kibuchu nikingi na wakwato kibupa na pa chonde che evaporate chuka kisobi matuno kono mbwa yasioka ita ila thake kathela masaku katetheka muno andu ni kuona ta ikwa makueni na kitui lakini masaku ne thia otetheka zaidi wa kukungitondo kinzebene yikibu nzebe selabu ikakuna ikagwa kibuchu mbwesu ni kwingi baba masaku na masi tukite erie kugwe na tukatetheka munango ni mistake va Kenya meka vindani kila kwina extreme weather ida mbua kana osua ugese thia mena take caution ila ilete ni meka mistake no sibo kindu kimwe kula kubuthisia no nasie ni twendete kwithia kuact kindu cheki kaka kute kwiyumbanise chochu ni kimwe kithia thina witu tandu ma Kenya etela tone beki kakenda mundu azwani ondo gwika na uno thuku uwe kana utaonuta na saingi kaboke yumbanisia ona kwema kwithia ukasia no na already onethano manatu ye kwithia ona lakini kwineki kukute wayasi ayandu ano mata biwe na nuona ndo ni makuwa ino isiki ndwizo tunga thayo na ningi we witu munene ni twithia tunenga nae utao tutethie ku save lives tondu kathi airports andu asini matekia utumani witu kwa bina mono tondu paindeke yambo kuluka itambito kwata weather tondu matabo kwithia kwili ata nwizo ibanze bena ba ndungu wika asuni methe amese ubibula wivo na ona matuala ni matabo wona line izu be na matu fulani etha ni pe matumethe ya dangerous kwa ndukeselewa unondu wa itwizu ni thia dangerous ko ni mosa outao very serious onala meukanga ni shipping nitunenga nayo focus ku na ni mosa very serious ko na ituno tuthio na ai maitu twanengane mekabuthisi ikwe wambua inga ibinda fulani kulilio na tondo tunengana pe ila focus yuma ya season izu ni twaseta twitha na season ile ba Kenya uwa nando nitunengana omuyumwe mbe ukithe andu ni matabu meyumbanisi mwe wambua twikwatise mbua ithia hii nini withe no take advantage ya mbwela yokonetha ni nini ubande leula umea cia muno lakini kwe wambua ithia yo nomo no ukulile andu ma agriculture makautapia nimbe usibe ila cia ile tobandu na ukono twatetheka twakwata ngethanzi yo ya tionze ya kutumila ni slogan ya ni governor witu ya pesa mfukoni tene siko cia andu kutemwa ni otisi ni ndiase igwa muno lakini oyu mbwane sibo mbingi in fact onapeka na kana temweke mwamone ko wanomba kate mwaongea anateme yake wigilike mota ne ko kwende ku ate one notice ati whether yombua nino niki siko isivyo uniwesi utuika waona mwaki wa stima to no akwata waya wakwata waya wigwikate uniwesi wakina kiwo uyanduka akine kiwo whether watu ka conductor you are connecting tondo one stima nini utisi with ya stima kwanza mwingi mono uketho tona kukwatwa yundu maomantha mwaki no twanye mwaki but it's very difficult kwikate kwa with ya watu ka conductor wizi na tondo mundu na wizi mundu wa kibukingi na you are kina kibu ubwa watu ka conductor kwa ustimezi yeko pitila through you that's why and must strike wa kono we ya mono avoid miti kwa avoid kwibitha mutene no ese muti na we there na kibukingi so we kati we bitha mutene ungua muti na ni dangerous tondo muti zui na kibukingi muti kumase kibukingi pa day kwa we andu gebithe ungua muti na nduka kine kiwu kibitite yugo mundu uze thane we aneka otawe mutawe kinite kiwu kana tena siatu no isiku andu meka ona mundu atekite siatu watu ka conduct na niwo wikate uka kono ni lightning yesu they are positive na negative na wakwata positive na negative tuika amwaki niona haikumia light na hii sound tithanda ndo na yuka itina sound yenda ambolanga akombea sound na light okay ni chamo thembozo Oto nondo thina with bala ile ndo sio ke vai andu ndo masia
itaisi ekoka Okay. atwika nawe kiangu anduni utisi undoe magotema Ise research yegeto no simbi no sienda research ndi sure kana well ndikwenda nege ndi za tondo izino kwenda research with kweli ngwandu nani but yokela ni sinesa ni kiucha kibu mundo ekibu kingi na wa kina kibuju na utegite kia tuta muno mugambuza ndo wana andu magege anga gambuzi with awezi kwa plastic ti conductor ina ile ayikuzie mpaka kadisa zoka nene so no izebu no esie Nija ando mali ndika nika na kuikita kana ni mesi anyana mizesu ibo ya kutemwa ni otisi ibo ya nondo tona mala mengi takuya kaiti kulana mina ko tabia ando azumetela make kweza kutweka kwena mudslide nika na makadhama nija maili tekwika kwisi anyana mizena yokana sianambua kendo jambe ni kesione kwamba kwetu kesi wota tondo wewe kwewa ni mbwene with the imbingi na ine kunena wo nondo wa ni department itu ni athe kuonde wethia wa iki tuipe na director we bau magwene bo masakwevo na ona ena staff wangi na ni mabuko maane sana mebaile ngita ya wemi na county government yani twazo serikali ya muti yuko yuko no sio kethia utausu mwana wese mwa kwethia kwina kindu cha muthembo mbua mbingi mwana la wethia abo munene ni kindu cha mbe kumana risks mbua yuwa ende mbue ni ta pe mbue kuo tuku pe mbue ngi yuwa kwambia maweyo kindu saa kendani kwendeyo yu mundu etembea no tuku ni dangerous hii ko isini sindu mo ikaomana so ethani kindu kwenda kaboke ko mothena nawe ukethi utuku musi kwako wezesu no wesia tondu be kila mundu wesia wa mwene ta mundu na yu sindu lingi na meta pasio andu ma twazethani pe county governments pe section ile deal ya na emergencies ni maweta na ukithia no ila anene mandate no monengo mwana maele siando gwandu utaosu ile awe musio na ona national government kwiselo ma chief na assistant chief na atui ni manenga nikindu manena ukitha chumito kuma kwa county commission kitha yaniti mpaka pa village elders yikindu chandu mata kwa mama na ukwaithia enzi ya osia witha tuita toko sia andu ngito ino kuona mbuzi ta ino ni uzo wakaitiwa kibuge kikati ukitha no take kwenda kwisela ulo kiao no wese yukibuju mundu lo kwazia pa uzuni pa ninga wabake lebinda banga kwisela ngale yake bawe no wese no kodi na ni risky so no ziando mati kila mota kwa na zindu ingine unidia okay ito common sense ya wati common lakini usio kwikati ko ingi mundu ametumia endugeli je the nani weona akanya tama adaptate na walio kuanze bola wevo ni mama ne ye kana be na vinya kwesa kuadapt na climate change yupe na mutalatalo wa banda miti no kana tukaende obanda miti ninesi ni tubi kwa bandu withe ni maundo ne mwasoba tondo wasise percentage ya twasi kila county kile mwana wenena onini ege wa recover ibigite bana no wezi tukabika 10% hivyo onde na tujambe ku build on that twende ona tupike 15 kana 20 kabe county mwana ku Rift Valley sibigite ona 20% recover andu asu kuone kosiono ndo akwethia miti ile an advantage no source of energy ni wezi no itama weka tumika angu na wewe kutume okwika fencing onange kwaka na still bado mutuzi no okwikata ndo wa mutini umaseki bugingila uwa andu mayaze miti ile kanisa etambua ni kwethia muti we wa release ya kibu ta waste product yani ndo kumya kendo wa mino tumia mutu wosa nini carbon dioxide na ugumya oxygen na kiwu na ino weze kibuchu ne kwitu no tethio kwa oni wona either bagubya forest ukitha bena kibu kingi no wona abe mbuga ibetha abe ili kuno osiwando no maende yo kuthithwa no isilikali na wamwe no mundu agiwo bando katika tha no sehemu ya kupando kilungi che 10
kwa yana kwa kugethekani banda miti nukwona kwa benduka na ugo ukasisio twazi tuweto ba amasako nenda utumia masako muno ndo agwethia twin example nzio kumo ba amasako mpaka ba junction miaka yana gwitina ala kwangu no twisi kwa tuye kwiwie kuma ba mpaka ba na ila mana moke manenge andu manaka areas ne bendukite itondo we masako na ndona basa wona miti niki nikwithia ndozi mana bandie miti na ne kwende yobe kwebinduka tuke guko ndekula kwe na twazi kula kwe area mangalata kindu cha muthemba wona kwa binduka no kuona twatethia thiitu ya binduka uno twende yo na uga ndona kwazi irate no ina mbola tukongelanga tukekia ngobiti ithia nose na mwa munthi kwa chana na kwina mumbi mwingi na muno mumbi woneka ivindani ya mbua mumbi wetu wa ini chao witha na utethio kana ni witha na negative effects ugwesi no itu mumbi witha o itu vo itu ni itu yithe ya muthangani sindi musiuka nondu wa nzeve ni siwa ugwetha ndo kwilie ni kwa biuba nzeve iva nthi ni nzithu ni kwenda kwambatia yuka ifo muthemba wetu lakini ndio kaikathi yuko malanza no with any different no itu ya muthemba ithia ita stratas ni itu ithia onthi na ne yuma ogwebyo banga ndiasia ina kila ika mono kwa to imangali ni ithia dangerous ndikwanze nisio tono tabandu beto akinungi ba yani ni uma limuru the tu be bandu betha be bathuku ugwethe ona ukwatiti hazard full light na hazard bado ndwethe awene basa ni dangerous kwa airport ni still ni they are dangerous tondo fog yoneka ni okwa kizungweta wa fog mumbi uzwethe ayo muthuku kethe pilot ndene ndama night na nini runway so ni they are dangerous otherwise no ndo wa change ya temperature na ningi ebinde ambua niko tha kwithia na ingi mwi wa monza sana ni they are dangerous bandu bala open ni tuithe ya muthangani yani on the surface of the muthanga ni challenges sevenyuta ando ala makunekala walio kuanze mwese langa muno kapitani kala moto aisa ya wengi okay kendo kemwe ndo no weta muno ni tuino nivu wa andu athukumi tondo tie ingi department itu ndina athukumi meanu na kingi no tuweta kana station itwasie kwithia na stations cio thima mbua tondo twambia kuthima stations itu timbingi muno tondo weta county ingeweta ta masako nene na nene station ile tunacio tondo ebide ya withia na mundu we you meet au thime mbua na umusometheti ndina station ibi ka 30 na iwa retozo ne masako tena station 30 ithi hapo na challenge lakini tuitungwa mubyani kwitha no twende yo kuongela batoneka alame aemi alame yumya mutondo ni twenda muno aemi nundu akwithia mwemizu woko mubundizo mubundeze we ethane mundu me mubundize we mukana kamoithie nuizi neza bena ndo atatu paibinda saitatu cia kwacha methe amatemu si umakate azu atatu ugetha ne wathi mambua na ningi ugetha no weka ata no wotetheza na nemegwa omoyo ajazi agitwika andu ala megweria kwake majazi ngania no tuthimia mbua kwa ni megwa omoyo ugetha ni mama na twina mundu kwa no tuthize serikali itu yende ku support chao o kuongelela stations mbinge the batoneka tondu kini kindu cha joint effort twika kindu gikitethia andu na mama kwata andu ingange mothima ithia ne ucio tondu kethia utona kwasia iyo tunawetete kwithia kwina mbua kiasi ki na kuma stations itu tukwatie ki kwa une kuonania kana utabiri witu ni sawa chonze yo cheki kilo nawetete iko huo muno twethia na station bingi the better nuko na totuka asio kanisi bindani yante ne kwa uwa okay sevia onando makethete nesa oyu nuko abendo nuko na totuka binda ikoka wizevia binda isuye yate ne twasio kai bindani then wapata nisesiambua kusioka wethe nuise kindu kimwe
wingi wa andu no watumwe itheka cianu wethiane cianiva yu mundu lawa na ikundu kala kwina itheka nene ni kundu kunini tondu withia andu ingi mena tumiunda tunini ukithia na kila mundu abanda ndu ukwenda tena withia mutumia na kitheka cha eka karibu 10 yevanga no abandu ta eka ta 5 na ubange akitia ba kuithi lakini ino wisi eka izu 10 no na kwithia aniti ciana ciake na cichani ukithia patu akasehemu kanini ukithia tho wimi musio nula withia wenda pandu panene tondu kasisi amen ala mem pala bemunda minene tola imunda ola muzungu ibani kiasa wise ima bandu banene na mundu usiethane kuima auseta biashara lakini wimi mwingi ni ula wa subsistence okuima mundu aye iko nwizi ndutha ukikia vitiosu mwingi lakini mundu ukuima pandu banene twase miunda yene nange bethe abona advantage lakini ingizi likale ndithi aona nzingi bingi oyu andu mekuwa maki wo numba matiemizi mekate mekale town kika likoneza cho undu uto no bindwa ona we no kwendo ibinda kenda andu metikilo ndu Kenya yo ene capitalism pe undu ile kila mundu enda kila chake so izi ni zindu mwasi only zibona bina lakini silikale tiyo ya mwa eni direte banene oyu kuma wethane no thivo to expect jao ni mafuriko no tukona misimu mundu wa moga kaithia andu andu kinya aya kana ni obyo bundu kalango keigwa mako ipa byo ba kana ni nzeve ila yo kana cyambwa tunoni misinge kuye kwiwe babati nomba ikakuangwa siala nondo wanzeve direte la nene mbwani no ne chao no iso you already muthanga no wanite kibu na ombua ona yewa nini kibuju ke bitata nini ta runoff yani okibititi iso muthango suwa whether set twase miwile ambua ndikwase ninzi omuno tondo saingine twa kuwa kiatani se bandu ba matukuta ile kanara tukitha ni mbingi na mbua muthembosu kila ikani ko tha uguo na unoula we mundani na ichete ona mbanga ingita flooding yuki mwento na kweta uvindu kusu twasie kwa kawaida ona nini ona wikite mbolea nuzi no ne athambia mbolea zu ukitha no ikubidi ingi ona ingi ona kumwe unda ukitha embe unde na kwata mwana wo beba yiso kukwata faida maybe not indo nuzi kila kindu chose wacho tondo twazimbane kiyo kila nesa ulawe kuikati utegemea ndithia ebaseo kila kindu kitha ono sio no bogu wacho okieto thinanga lingi na ningi saingi tu ya wa tu CCA kukwitu kila kikanesa ni chao ondo ukwa twaze mbembe mabinda maingi ni tu ya andu mekabanda mbembe tu mbwela iko timba anu kwa kubanda mbembe mundu yaze ndi baebinda naona tutabandita mbembe ndilio banda hizo ino onethane mabia mang'ombe onethane mabia yuketha we bande ya mabia to bando niki etha wendo bando kindu cha indo mundu yaze ni banda mbembe ni bande itwike mabia no izi no kindu kimukitha aki cho interesting no kindu kia akili ni endo kubindwa mbola kuone bandu mewe no bando kindu kito na ikaneza ta ba bulani na sina thwa musio ugetha ni wata ukakata ukathoa mbembe izu kana ukabanda chao ona niki na ukata na bebinda ugoniki si na thina o matuku manini na niki ni si lata wa baza ulaina niki manano no akwata no na akwati mbesa ona mbua yogone kwamba kwikala matuku niki kamya izo bika bandu bakwikati kutwika withio so andu no zio makamana there muno andu ila makosa wimita biashara ukona twatetheka chochi nicho kindu kila ndona kweta kinene iwithe muno asisi area kwake kulingana na kitheka kila winacho kana mundola wake wana no manai ngasisi andu onthe mabandite kindu fulani wapanda kila kingi kitona kwithia no tethi tondu po kindu andu matali etha mwena indo etha ni ng'ombe cia iya ni kwenda liu continuously wapanda withia ndulio tetheka na withia uzu kokote ono munda kombwa kwa kombwa ithia mundu nuizi no akwata mbesa kana okatile na we kombwa na no akwata mbesa izu ni ready cash na niki mwini kwikati ni kwa harvest wana kele kana katatu within mita tatu
Nicho tona ta yene ndi yolo wa lyokuwa nzeve ola wende kuosiwa muno isio kamba. Andu ndo nota byandu muno obindu ku undu kwende ke tabama sako ngona muno mbweno ya wuwa niyo ku itona kwethe kukayithe niyo kwethe itegemwa zaidi wa ya ndo kwa no zio tukasizwe ibinda no bindugu ndo katalelo myaka 3 kana 5 mebitugu mbweno twiko ba ukilamana pa masako bati kundu kunge no twazi utaketwi muno ila yikaneza ni lenge ya ndo kwa bindugu no ende withe no kamana pala mundu kwikia piti zaidi ne binda iba ikenda withe no wamana kila tondu withe wimiwe na faida we no musio na yuko andu ma agriculture ma obundisi andu nzila nzio sia wimi ila sito good agricultural practices andu mebundisi isu na methukisia we wa utaozu ne manenga nae oiti la moka kumisini oini thitwa lito thiku wewe yumio muthe mo athikwa ni mo bisi ma agriculture bakuve na guno no kwata cha utao na utauzi no kutethesia ona itu twinenga ne focus itu tunenga azuma ni ma agriculture tondu ni makula gwa nandu na ingi mekela bandu kugwethe usiola wibo ni mekata ni maelesia kulingana na kila manewe cha mbua na undu kwende obindu kwanzebe kila mailite kwikani chao no na masa mathi ndi si utomanu akukuyene ndene wiba utoimina nende othuthia andu maituka methe makithukisia utaula tunenga nae kila wa kwambililia wiyo kana wakeli kwacha nitwithia tukwelesia undu kukwithia kwile chuma chichukite kwa uno usio kethia utausu ni watethesia mundu kwibanga undu kwika ndugeze kwithia ndugezo bitwa ni kila chailite kuutethia undu ni kwika kindu kethia ita twawetie focus na twasia ya binduka twasioka twaelesia andu amwe mewie na ange maaegwa lakini twitunga mubyano ndo wa isese situ cia TV na radio oine na githio mogiki tu ni tata ikaelesia na andu methukize tondu ona mone makulilia makulio ataalamu getha ni mama na kila chende kumenengano utawo ne wisi nesa kana ne mumite kuma kwa mubela witu kingi no kana kwa andu ingi me mtandao ne mone na sindu itesi yawo no zio kama na utumani usumieba ando ya wa source of the information tumita ba mana utumani usumita ba na kiketha cha utethia kubanga maundu alo kwika na santi kila muthenya ni twithaa twi manenga waliokuwa nzeve twamino soma movo ndo matavasia kila muthenya walioku twithaa na kilingo kimwanya tugita kilingo kimwanya cha waliokuwa nzeve so neto matavasia so kila nyango ya moseisia omatongo TV atia undu utaura yolwa waliokuwa nzeve mami na kwika focus yo kana mami no kunikila nzeve maitu ikisana hivi tuyonenga kwikithia kana ni twakutethesia kwisiania na meisio la yo kana cia nambua kana na ubyobu kana na waliokula wiko wanzeve ni mubiano ndo kwatiania naito kumela twambie ngina mothia wa kilo ngoja ni kwendea muthenya wa kwaila ni na Dominic Chalola ni mutaalamu wa ukunikili wanzeve nyene to Betty wa Mwanya Tindanesa.